Kanang perking bat kendu ka an ha ka bayade bat ka kam le bi ijot ban kala nang kius kong hakini kisni ki pemerintah hapo ke jela bat kari Tafasul Islam Arab South Nem ka karta ubade uway nap tengki langut balasyak no bau lale bi ijot ya kawai ka kena kepadang kat South Nem ka karta ha ka thanding jong Nagaon district hapo ke jela Asam utai urinar ubade uway nap tengki langut balasyakem hadu mentah Baru balasyak pengat haki kendon anjong kebaharatian nagarik suraksasan hita bat ka ain posko kipai ba nong senong kila yaki persyak ya kecing kena bau lele bi ijot ya kawai ka kena kepadang kat South Nem ka karta ha ka Nagaon district ha ka Janmit Sinthoding ha ka jela Asam Kipulit kila kena rubah kila ra ya usya ka jaka ka ba ulale ya ketika kampor kat bah ka por bak didang ya yaj ban lech ka jaka ulai yak saj bat ru ulai yo bat mare bat lajim na ketiki pulit bat ulai no yap ha kawai ka pung ka badon ha ketika than Anda hakata ka klimat ki pulit ru kilafon ya ki kenhun SDRF hadin nang ta ka kenhun SDRF kalawan si ketika jaka baru kalayo ban saya ka mediap jong te runar ubalala ka yap ban ya ka saja ha ketika an Uway na ki constable jang ki pulit ubalabat na ki jing tekti urunar ulaman saujur na ki benta jong ka kti ha ka por ba urunar ulayale ban mare bat ban phet yap na ketika jaka kani ka jing jia kala penmi ya ka jing pitar lep ya ki pat ba da ki spangut ki nong snong kentup ya ki kenthei bat ki khot jong ki sang phalang ba pher kilami sasurok bandawa ban prinsip ya kinong lekam sniu Menteri rang ba kejelau Himata Biswa Sarma ulapan menaru baka sorkar kan om isne yanur akibadon ketiban lek ketika kap A massive protest broke out at Dhing in Assam's Nagaon district after a class 10 student was allegedly gang raped by 3 persons on August 22 evening.